Iboya sana mulitheria wa Meru TV nontu bawita na mbere kurumira Meru TV ngucokera ringi na ndeni ya studio cietu rukiri rugari ningwatanirite na mutongeria wa Nthuke Mbithi urani Reverend Evans na tukomba kwithira tukiariria utongoria bwa Nthuke Mbithi tuthiatirekire mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook ni Meru TV Kenya, YouTube ni Meru Digital. Karibu sana Evans. Bwega muno teri sawa ndio mwega bururu ukirira narwe lethirie kamera ukethia mulethirie wa Meru TV umure uri uu burothitha ciana araumite nikende kinya tukiambire rwari rwetu twaranirie kana twaranirie turi achore so ibwega nonto bantu bonda baraba tutegerete ge TV eje twendete ya Meru TV nguchokera murungu nkatho nonto bwa gutwa ntuku njega marieto mbeta Reverend Evans Katobu bethaira ndi mchungaji kana mutomeria na muthinjiri wa kanisa itawa AIPCA that is African Independent Pentecostal Church of Africa mono tere ijekene ta independent nkorokie jau de mutongeria wa antu babethe de turena kana muritani wao beta machukuru ikundine tukibatara na tukibaja mantu ja gukora bwega de muandiki o mauku already bandikite yukore marita purpose to change kana ithuranira kugaruka rira rigwata mono antu babethe na iyo mantu jamajara nthithaia na jaumite nkorone kwa njendete ibwega nontu baraba tutegete wetumbumite South Imenti untu gweta woruko turaita wa Kaubao na antu baba ingi muno ibatutegete Ameru baba ingi ibatutegete tukiareria mantu jaja ndakenda kuona yukuriri yako ina umborwana yukuriri yako kenda kuriona through tuterare tukujaikia bookshop nyingi muno through contact ciakwa no ambone mostly kore kuntu kumwe kana kungi kora tuthithaia training karentire yakenda kuona yukuriri no anchwe guntu gweta wa Saravima ethera ina area Matirond wina mina njire utirire au most of the time au ne mbithaira ndi no wona yukuri kana kanisa ira tuunjaia kinyacho na arambita imbitana maukuja utere ndatamboro na online tutirare tugukinyau no tugweta we procedure na mitaratara ere bati gutegerwa kenda rithira rigutonyo so by mweri tu twetete rekethira rikionekanaga online wesa na Evans nende ambire na gututaririo tongeire ni mbithio okay ibwega na ndena aro tureareria muno utongeria na utongeria turi butegera muno kire antu babethi utongeria tuga ikwethera ukina wena mantu jare kuthithia ukija thingataga no ukiona ya bangi kujathithia ewi yo ithera simple definition ya utongeria tukera antu uninkauga atu enami baraba ndingatite bakenama na ngethera ndio mbere kubonia to enami twetite na njireji buwa kibu utongeria na njirere ambuthu muno kinyethera ku njira ingi tumba kwerawa na utongeria urio kuthithia kugatwika ne ugukuthingatirwa na inyagwe withitha yobu uibu bweta utongeria ibwa sana i character siri kumutongeria batere kwithira ina chikenda olewa muntu uyu imutongeria umwe kana ari no tongeria bwoya mutongeria bwa mbere character kana mikariere bati kwithira ari nayo kwina nyingi muno lakini ya mbere mutongeria rawe muntu kumiria mutongeria lazima withira wena umiria no nturire utongeretie antu bena mathoganio mwanya bena mirerere mwanya bena muthithiri jojo wanguki mwanya no ntu bonde toka baumite amwe so lazima withire kwina kira twitaga tolerance kwere wontu baborithitie bakariate na inya practically ugeta inya kire murithia tigana inya tere murithia kana mutongeria wantu kinyore urithagia ngondu na area Rwanda kwi ngondu indemu kwi chitungana kwi chireja nyakimbere ingi so lazima umenye were worithi bwaku bukariate na withire obugwete muno bungi bwa jairi bwo gitumi bwo mutongeria
tugaga muntu uria ukuread by example twera antu turitana njira eje ugatwika niyo gwitira kethera turitana mbeo mbite tutige mantu ja ndawa cia mbogita mantu ja wenyangia gutumira into bira bikuthukia miri yetu wi mutongeria ubati kwithira wikionanirie kia mbere kia kuthithia mantu jaria ukwira antu bathithie mitugo eku ithira iria mega mitere eku ithira iria mega na karakta eu amang'ire ingi irio iu icio cia maana mono iria itongairia muntu akaya mutongeria mwega na ena nkurani na bangi baya sana ntukimbithi batura kwira ibu atongauria baruyu na ruyu ruru tikinya untu bubu ni analogy twira mono na imathugani ja twira na antu babaingi tatibera ne atongeria baruju lakini ntukimbithi bati kwithira ire atongeria bathaiji turi na kiri kwera gwa utongeria bwa ntukimbithi antu bara baingi gaetonyere conflict kwa twika antu bakuru na babethi bena conflict ikuga atu bati kweberia antu bakuru bonthe kenda babethi bethera bena utongeria ari kinyethera ati tongeretie nethera na participation kana ethera na uge kiri mantu jau jatongeretwe kana ara kuri na utongeria ikethera ikiuthurano kina irethera i group na kana company tutikuga ethera kuri na CEO eku muntu mukuru engwa kendo mwithi atonyo ari umwithi nethera ario akiaraia agita maoni na akieja on direct kana indirect mentorship kenda aya mutongerio thayu nontu twauga no ruju batithira bena gutonyana na kwera kwa mantu so muto antu babethi ibambiru utongeria riu either indirect kana ire indirect ibaya sana kiri itukwana kiri twanyene totongoria no kiri thirikari antu bakuru bate kwenda kuritaya kona muntu akinyire miaka 60 70 years bando ari utongoriene ire muntu umwe akona kanya antu ya baba ari utongoriene nande au no twina challenge na no twina uritani bora buingi mono antu babethi ara kunda tugwita kwithira tugita gukwenda utongeria turi bera baitonyithie kiri utongeria bu na abagachikira inya no shamba nontu jara maingi challenge ira twina antu babethi antu bara akuru rimwe bejukia nguge by default tere urito kethera rimwe rira kwerwa antu bai andikithie kiri either ikuthurwa kana ikiri nomination kana mantu tajau antu bara bethi batira gwata inyera na werubura bwa gutonya kiri mantu jau kinya kethera gukari na kuthura na gwatongeria kiri kamite ire chitonga area antu ukethera antu babethi tere batireta mantu rejara ja kuthurano antu bara akuru beta nara kwina kithurano automatically rimwe rithira barithura beano post kana bakaruma kwirwa gwatira au so ura bomba gutetheka rimwe nyethera bakuru bareo ituchiene bo mono ara kwina twanya tutongeria twende twite tutonyane kire mantu jau kenda tugwata utongeria nabu utiwetairwa ari nyomba mtu kaumara ageta kubuchwa mtu kara yeka igikanumbi endene ku kenda omba kugwata utongeria so mono bare akuru tutibara umutuga kaba kuregera rimwe uritoka ari nabo nontu ituthithe interaction nabo mono kanisa nenwita percent research irandithitie machairman ya kanisa around 70% urethera na akuru bena challenge begeria kureta antu babethi beja kenda bajuke twanya tu akauga ngo atirite nontu ndukienu ni iraregera ngugi antu kwani akazenda kurina thina na iko kubatire kwethira kwi a good example ndio tukilani kumone na kanisa nende kinya kanisene tukona bado ndukimbithi no bakunyidwa no bakuiyiba nande kira tukuromba kena inya mono na tukubariria ibaye involved ibete akwe no tongeria kanisa ene tayurira gukuthuranwa ayuthi by front by temto wao baugegita riri chairman itutongerwe muntu mwithi antu bau akuru babamente na tukomba gukura na tukomba gweta bwega twathithio atongeria babethe bagachipuka na antu bare akuru tuga indominant kana ibare mereteo bakaya challenge ne antu babethe na ata ndukimbithi babatere kuthithe nikenda batila ni bakwewa twanya utongoriene
anto babethe kabagachikira kuga guchikira inya na guchikira ochamba inya tukenda gutega na kionaniria kia maandikone gakuonia no kwi mono teri kenda gwata riria Aisraeli barujaga na Filisti atana itu kuona atana baba inge banje si barabetete ndoene ibara yakuru beriabu na bange betete ndoene inde aba challenge wa Ingoriathu kamutana gaka kanini mono gakatojo kiaraika youth gagwetwa David inyaga tare ngo gatumiri kabaikire bye kore gagweta kethrora bakurumora bagukira auga ngaitonyithia ndoeneji auga woni ntikira inyethera nu munene achikira ochamba arwa areta nongna bare akuru baremia twika kumbana na ndikie tumiubati kugwata they must have kira tugweta involvement bachi involve bongwa baitonyithie bongwa kenda bomba kuigwatira umbani so ikethera ndaundi etere atega beria abo batora ku bakingata wa Ingoriathu gutingi gitaumbani bankarira muntu mwethi umwe kambo ndaundi kaugera I must be involved kana rasima nchitonyithanie kire mantu jaja na gutonya muntu mwethi agarura mantu jonde aya game changer so antu babethi they must be involved tutena option ingi Ibaya sana. Na kire twanyene to tongoria. Twana anto barenda muno anto baba akurono anto ni wobe na mbecha. Ukona muntu omwithe kana muyuthi utebie nabyo. Nene kwa twika muntu omwithe atona kanya kare na tukire muntu mukurora we nabyo. Yeah. Untubo tuomba kubo counter. Tuomba kubo counter na ndegoro yone gweta ichincha ye mono. Tukaja counter na sera ira tukeja achio ituonete kwambirite gweta inya nthigurune na example ya ntutumba kuona bamo baterare na mbecha baumite indiwea na bagwata utongeria no ntu baguchietikia no tutege antu baba ingi na ara mumia assist kwa mutaneta wa Sarasia amete university ejajo kiagete winmen lepo Kirinyaga at age of 29 sera chiawa chiende chia tweka ichi kuonekana athurwa ende inya MCA bangi baba ingi so rimwe tutimba kuga imbesa ake rimo no weja na sera endongi rukenderia antu na bongi nyamwathani tere na aja no tongeria ndio kwenda kwandike mbithi batena sera na ndetu icho tukuga lazima ithongome nkorokie chia antu bare akuru no ntu bena that move no ntu bena that bena inyewe kwendekana sera chia lazima ikuruke mantu jainya becha ile ikweja no lazima bethere bena sera ikubuja buja no ntu bu ethera o methero tiumba gukompitira mtu ena mbecha na kwe msemo jumojo gichonko juga atere if you want to have what you didn't have you have to start doing what you have not been doing kanare kethera no kwenda kugwatira kire utirari nakyo no mwanka wambirie kuthithia ore utirathithaia so rere kwena challenge ye muyuthi aterona saving atena ngare ile cha campaign itwonete bageta na biki bakendia sera bagakuruka so kira kiombo batethia sera ira bena chichithire chinjega chigurwe ne antu barage kugura mbeca na antu babethi tukethera twena bo baba inge mono kiri utongeria no ntu bamwe tubonete na tona bombene baumite kuraja na batongeria bwega na ibagwita nguginjaga mono na tukejo tega mono kenda mbekera inya antu babethi bare utongeria no ntu ndigurwe na aru atere turitana antu na mantu jara bakuona atongeria bara bombite kuthuro be babethi kenyeje kuona mantu jara bakuthithia no wite ogatege gitare on the constitution seta wa Kiaru Murang'a itongere tu muntu vere yangeta wa Didinyoro withere topete gitare on the imtu mwethe na nakumba the likes of akina Babo Wino na bange baraba igwatirite guntu mantu na jange antu babethi bagwita ngugene kone kana ngugeje kubwa so utegwa babati kogea utegutemoka babati kwethera bena ku iguchiumia na baga face utongeria na bakabumba uni utubaitana no kona ya kithurano ne twitite ya kandu kimbede babatero ko wakanya no kona ya kamu nduke muyuthi omba kwa rais ikombekana ugatega population ire nene mono ndiguru ne yetu ni ire itawa young population ibo bari kubaba inge mono
bakenda bagwatana as a move bagwatana twito mo wetu tuga nujo na sera neji no twite mutongeria to konto bubole bubu mono akiethera antu babethe bakagwatana bari bonde bari na mugambo jumwe na ankwere untu bubu bombikana na chouga turi baitana na mantu jara bakuona ituonete ataime antu babethe kwi move batumaira bagakurukio mwa wao tere nuona mtu enyate na ngari kire atongeria bamwe vijana bibe bikibiki bakauga ibo bakamukamata for example na Rift Valley ko imenle peta watoto akorokete ari omwethe mono atari nyana ngari youth babikibiki bauga nare okwenda thiuruka county ije tugagwika na bikibiki na twaguchokia baecha na resource ciao o inyiyo batena vyombo bamwikia na bamuringira kura na ndechere tugatwika antu babethe bakagwatana bonde bare amwe na antu babethe bagwatene be na inyenye ku convince inya antu bachiari babo bakaigwa for example kure na antu amwe choke nyuma ri kware na maandamano janjensi tutegete TV ne ntukwe moto wonora maandamano jakarina mukuru umwe arumotega TV ne tere ambera nchiore imwana okore kuona ari mbere hona nande mwana wagetete koragwa amuringera thimu amwira nande uma maandamano na ito mwana okokoragerwa wa mwira ari baba umenye najo kumbona ngo gutetera no menye mucheri na ere convince amwira tegora economy kari uni ango gutetera so twamba kugwatana turi antu babethe kinyachiari betu tubonie nonto iba twendete twambe tugwatane achiari betu tubonie batugwata njara na batugwata bwegora kwagirite gutegete tutembojukie turi antu babethe ite beyond no bijukwe na antu babethe no kona akandu kembethe bombo senti otongori bobo kwapodoko absolutely buru bomba guchinchia na bomba guchinchia na njereje no ntukore na mantu ja gutonya mathuganio ne jao mtu mwete akeja gwitarira tare twatega antu bo tongere bo miaka 8 batongeretie ate kuona rujuru nene muno no athithie mantu jaja tha ijibire akuthara akaitharira akichiekaira lakini mtu mwete atongeretie number 1 no tega ruju nyaro ana bawe atendo thukia nthiguru no gensis no ntubaije bamwe batena ana bamwe bakwe wotongeria so atithukia nthiguru no ntubwana bae no ntunyabo ana baraba keja no ntubarithithiria nthiguru ire yao ndinama bomba guchinchia nthiguru na ndaika mono na rwiro mono no ntubojaire gitumi bakomba nthiguru bena that moral na gensi baba na ntubabete barerwa thaikandea kana utubu batiomba kugeria bora akiba bangere bakathithio ntububu bena energy bena inya bena ochamba na bakomba so twina witikio bunene muno antu babethe no ntubo inyeu beneo no bachinchie nthiguru yetu na ekagaruka rwero muno na ikyo ndaugo gatega inya na resisi antu baba ingi barabethe bae yutongeria barita ngugi nthongi muno ing'anenwe na antu bara bakuru no ntu mtu mwithe tere nyoka mwiro okire rukire rwatha ing'ana akaumara nete kinya gwatwika ni utuko bung'ana akaumara nete na nde antu baba mwakurura bamabe na health condition bamabatiumba gwita kumwe nyako ogwa kareo na nde antu babethe no ntutike batiumba go face utibatiumba uthithia turi bona rimwe nya na aranjira ikuthithwa mbere tutingiona atongeria bakuru be involved kuthithia njira bamotore ona bagea kana antu bao ethere njira ekwenjo bare au na stangi so yewe kayo tongeria bukugarura mantu twina witikio antu babethe bae wotongeria bakagarura mantu jonde na mpwena nthiguru yetu igaruke na tumba kwira antu bara bati witikania na utongoria bantu kembethe antu bara kuna babona bakanya muntu omwethe mantu yakathuka baraba jau jedara jare mathuganio imathugani jedara jakariu lakini mbere antu babethe bomba urande kire kuga nde mchungaji nonto nyeitwitana na maandiko ja matheru batega ndene yukure anene kure na mutongerie tawa Uzia mutongerie ojo Uzia arero tongerie na miaka 16 nerero ndwaire nyingi ombanire na are na the strongest army na imtu miaka menini umuno
ugatega kere research wethere nyakwe ongeta wa Josia athurerwo na miaka 7 imbije tere bogati kwa boe kuthugwathana ya mwana o miaka 7 atongeria Natombera tongere kana kanunu ka. na ndebu ne utukuga manto mutongeria bwethara bwende neku so turiona mtu gwetwa Uzia atongerera Israeli na arena the strongest army na mantu jawu agitakumbana inya tugatega to the modern ndigurwe na kinarua kure antu baba ingi bombete kuge into bita innovations hapo ntiwi yemwe irankwenda tumitegera mono na tumerewa innovation kana kwija na mantu jamero jaterareo ukeja utega gento tutumira twinda narua gwetwa M-Pesa M-Pesa develop mtu mwethe mono app yo amethidi amendia app ira nyingi tutumira chedimu chiethithwa na antu babethe ATM discover mtu mwethe the other day ndronera mutano mwa tumirete Dynamo mota amethithia rojene supply antu bantura yao ngiri stima antu ntura yonde mutano mwa munini o miaka I think 29 aitete ngogeu na no ba stima so ethra antu babethe ibakuthithia mantu jo no ntu bena that inyeu ya ubundi bubwa kuthoma mantu na bakeja na mantu ja meru na nyare mo mantu ja mabakuthithia rimo tutegete ja teagirite tukabatumira boga jatetie ingwete kimbonete nyakere news chienu mtu mwa gwatekene o mwetheri eta hake bank account na withdraw mbeca umeboi na bukuma bobu ingeu umebobo tumeri boega bo athithia inya system we gukaria mbeca itekaiwe kurukie kwethera app ira gutumira itagentu so bena maumeri mwaja tigwatwe kana je kwa boega ja itagentu so no ntu bena inyewu innovation to abatumira igethera igitumairwo na njira njega mantu jara batuthithiria technology itethie tugaita ngugi na tugatonga na nthiguru igakura within nya miaka ethera miaka 5 miaka 3 nwithero kuona tangible change tukuona na metho tukuona bone ugaruruku so ndi na wetikio bu nene na antu babethe utongeriene igwa sana na ate atongoria baba riko babatere kuthithe nikenda kutiira kuri na atongoria baba ya baroyo njira neji na neuni nyabo bau akuru tukubatureni kethera ni ofisi yekwethera uri mubunge tigira ofisi yeku appointment ire chithera chireku at least we na mtu mwithe kethera uguo kwa mubunge tigira chairman o CDF ujukia mtu mwithe kethera kwa mujumbe tigira PA at least kanyaga PA kena mtu mwithe utongeria kuma bwande goro no ntote mutongeria ote PA owe kana mutethereria irethera MCA tuona secretary ore ara tere mtu mwithe irethera iseneta itona na ko brand na antu babethe niki no ntu antu bara bagakara betho makwe na atongeria bau bageta beko ata ubundi kwa witingoge na batonyana na bo bagea mentorship kana kuritanwa bakaya atongeria babega na terojo tutugere ibarojo na arua bakambiria gwita ngugi na tukambiria kuona ugaruruku so antu bakuru iba approach antu babethe irethera kere company enyethera ina mtu mukuru CEO deputy CEO tigira utonyithia mtu mwethe kendo momenta nontu ririo kebera gwatira ngugiriko ngugeu na twethera twetete bwega iba sana imbithi ya kuinspire kwithira ukia kana ukiritanire ngui na nduke imbithe kana kwa mutongori wa nduke imbithe kira kiambikire kwenda ku mono andondere antu babethe bara baingi tukura na ndategere na antu bara baingi bara twanathoma nabo no ntu itwonete opportunity kuma anture na weta kuthuria na weta kuma weta Spain ethera weta miaka 3 kana miaka 4 ugatwika bara bware nabo bakura na baura niki no ntu bakwaga mentorship na bakwaga mtu kubagwata ukethera inya bara bare antu babome akurera anturene atiragia inya so tuona tweta twikija gutigana ku kana breakdown yotongeria tugata antu baba ingi iketo mindagere initiative wewe gutwika nande no ntu bandu ke kwankona baraba ingi botonya mbogitene bange bakura ndauga bo benyume kwa nabo batiura iro ndagere wendo bu ndatwika mutongeria antu babethe
kubaitana revivals rari tukorange nyingi mono itwetete high school kubatithire mentorship ikundi biuthurano bia antu babethe ndatonya na wendo bu kenda babe nyuma yetu kenda batwika bagatethe kana bakaya antu babega bwajaire ndachoka ndauga mutongerie tugere guchirita ndikuona ri mwathani ambitikiria na mpaka anya ndi mtu mwethe ntwika muthinjiri kore na muthomi umwe uga mtu mwega itamuchuma kaiyithaia kenda bange bona wero muchuma jutite na jukeruka tere jutumba kweja na wero so ndaugere oni antwike muchuma mpe kenda bange nyabara benyumekwa bona wero batikaure yes ingoltire kuina cia mubango yoyo andu kimbithe gozira ndina chio ni nene mono no ora tugere antu babethe bere na mubango bena mubango jombo tethia kuri na gozi nyingi mono kiri utongeria na ingo chike tugikweria mwaka jo 2027 ithurano ne daiji mpambere ite twamberia mubango na atongeria bangi teruke jo tegera most of the time atongeria barabethera bekuiba batwenderia manifesto this time round ure kuandikite te ugwo kuria ngugi umwira ore ukathithia ugwo umwangugi wo bati umwira ore akathithia ndenda kwethera twena ngoli nya kiri utongeria bara bwijite atongeria bonde atukabandikira manifesto bagituromba kura tubanenkera manifesto tubwereje ijo bukwenda bututhithiria nontu rimo nugwito gatega antu babethe bete tare nontu bakwethera mantu jara tukuona thirikari rimwe kithithia tijo mathugano jetu jensi baumire nontu bakuona abuse ire gukurukwa chiteu ba favor na beta against kukavu mantu jau thaichi atongeria barabariku itu tukabandikira manifesto tukwera twakuthura tuthithirie jaja eu ingole mwe ejere gukinyira antu babethe na wingi mono twena mitandao mingi mono tumba gutumira twaleria antu babethe prane mwaka jwethira ndena prane kwethira mbalire over a youth girithano it is possible itweta institution chiao every Sunday weekends to high schools tukara na CU ICS ikundi bia youth na arabi chemana ya bange to chemana ya na bona are ikundi na bia mubira na ngira twetete na eji social media now TikTok na ara kwa na kanya ganto babethe platform twalia nabo tui mubango tu chemana nabo twalia nabo one on one tubachanura na twethera twetene boega so iu chie jere iu mibango era menene nkwenda gukinyaniria antu babethe atukandikana nde imbi tukwenda uthithirwa tijara mtu akuthugania agatuthithiria yes kire program ichako na athothitha cio kwatiera ndukembithe ne bo witikia okay number 1 mtu mwethe na etiketio nge mwethe ugeeta kire talk for example reda tweta high school twetete kirebo ugatwika we nukugwatana na mantu jara ndukwerewa inyandu arira bena cio shengiu kana rugaira bakwaria mbere ma ibagwera wabona mtu mwethe no berewa na mtu mwethe gwegintu mono endete mono tere nendete mtu kumwerewa riria guci express mtu ugatwika no mwerewa uria kuthithia atia kuga so bwambere itweta kirebo nkabera mbijite bwariria nontu muyuthi arikirie kuringana mubango miaka 35 kabere nyanta kinya miaka eu so number 1 bakona wocho tukwaria noe ise might eu ikimo gitutethaia mono twethera tukiaraia nabo bungi kuthoma mono research ukathithaia njega mono kuthoma mauku enya gwitana nteto ici cia murungu inya cicio batethia bamwethera bamwe bagite inya be depressed ukamwikira inya bange bukaromba nabo mtu akona nukumwenda na iba gututhikira na inya muno yes iba sana kire mentorship program ima omo yari kumbeta kwethera witirimana nayo kire ndukembethe yes ima omo yari kukana challenges ira umbeta kwethera witirimana nacio ukiritaniria ngoi na ndukembethe kana wiba mentor challenge ire mono nontu antu babethe toka baigwatirite muno
rimwe tuona tugita kenda tumba kubariria rimwe bakwenda kwinto tukwenda tutibigwate mono mono banga antu bare babethe bara benda wene chiambogita utito mwaririo mutigau rimwe bakwenda at least yo bagwate therau kumwariria atirare affected mono kana atainyiritu mono na gwetio muchwera platform nyethera iri habilitation yeta ira expensive mono bangi ukabariria atwike nande okwira ndiranyunya ndawa chiambogita ante na ngugi nchwera ngugi ugatwika nande wena challenge iwe kumuchwera ngugi umabungi baraborio ikukubakinyira nontu antu babethe bekuraja mono kuri nabo bere macorange mantu jau jago travel obakinyira rimwe na cost ena ngarama nontu ugekera ngare kumaguta ugeta no ringi ukenda material te jau cha mauku antu babethe toka bena mbecha mono mauku jau ogeta eja na materials chiena expense bangire ro kwenda othithie mechemane nabo through thimu nukwenda withira ure antu kwena wifi kana kwena bado chiongana so resource yo challenge kwa tweka resource ni kungana twethira twena group ikunenea twena resource chio bakinyira na motethio jara bakwenda bakagwata for example rimwe ethira turena mubango tajogweta prison kana children's home au kwena antu bau bethe igatwika ogeta na bekuria bangi ogeta na nguo bau banchero ogeta na nyento tasabuni ino ntuke ariria mtu lazima omwege into mantu jau jakethera jana challenge no ntu resource iteo into biteo bia kubakinyira yes i expensive no ntu ne kwenda into biaku nyata imweku ne kwenda no ntu ugakarande na mtu umuonerie no bukarenya na mtu umwe nkurukia mathaja thatu so inya time no issue na tuthire siko tira no kuthire thina na ndeja jonde atuchioma ya tere omurungu atutethaia no ntoma ndiko jama theru ija ugandombo thithia mantu jonde kire murungu orambe kairainya ko wichio ngikaira na chenya mono ngachikira inya tu na karaka nini mwathani atwete na karanda arimite na kona chore ba ko bagampa tukabakinyira rimwe tuona utethio mono kanisene karia na atongeria bakai kabera ntethie ni tuone mauku materials tweta tubakinyire ringi tukaromba endi wega twabanga twetete kuunjire mono tweteta inya prisons itwetete kuunjiria antu bara bendere nya bagwacha hope na bakiuma bethera bara antu bagaruki rimwe tukaromba into na tukaewa na tukabakinyira iyo ithera irinya na nkuruki jau tukaromba murungu agakwainya na wendo bobu ingi ukathithia mantu jau no ntu tere utena wendo na wirubu ntu bu kono kana ntu kwijire lakini no ntu bu ndene ku ugachiatira ugachiumia no kathithia na wendo na mantu jau za karabwega ebe sana na tukomba kwira dukimbite kana muyuthi ro kwenda kwa mutongoria mtu umwethi ure kwenda kwa mutongeria bwa mbere buru ogachitikia uchitikia ndene ku bwajaire o export uti mutongeria oeja ya mutongeria ari kwa nyomba lazima waambirie guchiumiria na konde goro ne irachenjire na social media ambiria mitandaone ambiria gutwandikira bwega ugwe uri uu kioneki giaku igiku no kaya mutongeria kioneki giaku twakerewa kwigita rimwe murungu aririte mtota wa baku kamwira andika kioneki giaku na ntemo inene aragikathomeka mtu wonde mutongeria wonde omwithi ore kuigwa kumagara tere ajukio tongeria kana atongeria bangi na andike kioneki kiawe na ntemo inene kithomeke na mtu wonde akione na akiona akaumagara naye mutongeria na tumugwate njara bungi barabara atongeria bonete kanya bakinyira utongeriene itugwate barabara nyuma yetu njara tubagwate tubekerenya na ramu icho tugachinda na tumbane tore twinde amwe ibwa sana mwerekerio kwa kambira ndeka cietu ikuthira twire ugebwa kubwa muthi so ibwega ugebwa kobo muthia atuchiatera mono tore antu babethe atuchikira inya mono atwendane na antu babethe kira kingi mbombo baromba mono
twithere turi na mitugo emega na twebere mantu jaria jatuma tubange bambiria gutunjanji miterete yagirite ndawa cia mbogita kuraga guchiitikia conflict kana winyange mono atugachiatira twithere turi na mitere mega mitugo mega na tukare bwega na ma tukaigwatira utongeria na nthiguru ikagaruka. Ni bora sana Reverend Evans na ntubakuya kuona kanya na kuya kututhomethia ukoni utongeire bwa ndukimbithi mulithiria wa Meru TV hau no tekira katanta kiri mubango yetu ya turinge Meru kiriro rwari ithira bina kaita kakea bitabatiri babu.